laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala alayna afdala kutubih wa arsala ilayna afdala rusulih wa shara'a lana a'zama shara'i'i dinih وجعلنا خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وأسلم عليكم بتسليمة الإيمان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يتي الله سبحانه وتعالى ودعو الله تبارك وتعالى سبيل إن الليل مفتي محمد عليه الصلاة والسلام. kanko allahu jalla wa ala o tippini e meɗen ko ɓuri mawnude ko ɓuri teddude e defte makko ɗen. O neli e meɗen oɗo ɓurɗo moƴƴude, ɓurɗo teddude, ɓurɗo mawnude e dendanigal nelaɓe makko ɓen. O shar'inani en oɗo sharia mo tawata ko on ɓuri newade e dendanigal shariaji makko ɗen. O waɗi en moftede tawata ko kande woni ɗe o suɓi o ɓurni e dow dendanigal moftali ɗi kanko allahu jalla wa ala o yaltini. Seydi ke wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko allahu jalla wa ala gooto. Mi seedi ke wonde nelaɗo on muhammad alayhi salatu wassalam ko jiyaɓe makko kanko allahu jalla wa ala, koɓe nelaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala. kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yettini nelal allahu tabaraka wa ta'ala ngal dendangal maggal, ɓe ɗuytali hay e hunde e maggal. ɓe totti hoolare makko nden kanko allahu jalla wa ala nde dendangal mayre ɓe jamfaki hay e hunde. ɓe laaɓani mofte maɓɓe ɗen hattirde laaɓangol. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe suuɗali ɓe hay e hunde. ɓe immike, ɓe darike, ɓe daditike, ɓe tinnike fi yottingol kaɗo dina joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala no haniri non, ha joomi meɗen jalla wa ala o ɗettiti ɓe tawi ɓe yottini dina kanno ka hani yottinirde non. yo allahu jalla wa ala ittu e moƴƴere makko nden e ɓural makko ngal e yurmede makko nden, o ɓeyda mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe. kamɓe nelaɗo on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e kala neɗɗanke mo tawata ko jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗinɗo e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo hino ñentina oɗo sunna maɓɓe ha ñalade dargal. ara yeeso ɗum ko ono yo siɓɓe tedduɓen, mi salmini on goɗo salminago ngo tawata ko salminago gomɗinal. mi hiwrori on nduɗo hiwrandu ndu tawata ko hiwrandu islam. aray si ɗum feƴƴi en nani ko ɓe ardinani en kon
إنديرو جند ميلن إن شاء الله جل وعلا بعون ربنا تبارك وتعالى وبتوفيقه يوتر ميلن لنديلو موضوع متوت عنوان مكون والحث على الوسطية والتحذير من الغلو في الدين وني بمعنى رردنغول جلببن رردنغول بيدو جبلني بي الله تبارك وتعالى حكندغول كدينة ونك تمبو هرا ونالي نتو متوتك نتو فانتن دو فكينتيني ونالي كدي نتو متوتك ربين ديني دو جاسي بل ونك تمبو kanelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe wonnoɗon kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe noddi kadi moftede wonugol ɗon e rentingol kadi ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam koko wiyete kon alghuluwu fi ddin bimana fantingol feƴƴintina ɓurtina e kaɗo dina allahu tabaraka wa taala wonnon iɗen andi wonde koko wiyeteɗon alghuluwu fi ddin fantingolngol ka dina allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo no jiya e sowwon sinande iblisu alayhi llana no jiya e majjinande makko kanko iblisu alayhi llana no jiya e ko woni e lorrude ɗeɗo mofte nelaɗo on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la siyaman e oɗo zaman mo wuruɗen e muɗum hande waɗi noon koko wiyeteɗo alghuluw si innama alghuluwu kermokoɓe luga ɓen ɓe maaki ko masdaru ghala yaghlu ghuluwan ay ida irtafa'a wa jawaza alhadda ɓe maaki wonde ko innete alghuluwu bimana ko masdar ɗum woni yaltirde ghala fanti yaghlu no fantude guluwan fantugol e maki maana muɗum ko ɗum woni al irtifa'u wa mujawazatu lhadd ko ɗum woni ɓantagol yaha ha yawta keerol ngol keeranagol ko ɗum ɗo innete alghuluwu lugatan amma si tawi hawri e ndaari istilahan karmokoɓe ɓen ɓe maaki woni imam ibnu jarir at-tabari رحمه الله بماكر كتفسير مكة جامع البيان عن تأويل آية القرآن بماكي وند الغلو في كل شيء هو مجاوزة حده الذي هو حده بماكي كويئتي فانتنغل إكالهون كلوني بمعنى يوتغل كيرول كانيهون كيرول غل توتا كلوني حتر دهون neɗɗo ngara o feƴƴitangol ɗon keerol ko si tawi hawri o waɗi ɗum ɗo kanko neɗɗo ngo wiye o waɗi alghuluwu kadalika oɗo karmokojo tedduɗo imam ibnul jawzi alayhi rahmatullah kamɓe kadi ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe wiyeteɗo zadul masir ɓe maaki wonde ko wiyete alghuluwu ko ɗum woni al ifratu wa mujawazatu lhadd ko ɗum woni fantingol feƴƴintina yawta keeri ɗi neɗɗanke on o keeranani ko ɗum ɗo innete alghuluwu fi dinillahi jalla wa ala yawtugol fantina tiiɗino sattina e dina allahu tabaraka wa taala ka koko wiyete ɗon alghuluwu fi ddin fantingol kañumma e sattingol e ɓurtingol ka diina ɗum ɗo ko huunde nde tawata ko sifatun madmuma ko sifa mo tawata ko ŋiñaaɗo ko sifatun min sifati ahlil kitab ko sifa mo tawata ko jeyaaɗo e sifaji ɓeeɗo ɓe tawata ko yimɓe okkaaɓe defte ko atti e ŋene nde ɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam ay ɗum woni alyahudu wannasara onno jomi menen tabaraka wa taala kanko tigi o haɗi ɓeeɗo ahlal kitab yahudu e nasara e ko wiyete fantingol ngol ɓe woni e muɗum kanko allahu jalla wa ala o noddi ɓe yoɓe ɓoro e muɗum yoɓe iw e ɓurnitare nde ɓe woni e muɗum nden allahu jalla wa ala o wi ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum wala taqulu ala allahi illa alhaq
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله جل وعلا ويا أهل الكتاب كأنه ييمب دفته تيكن الله جل وعلا كأفاندي أنون ندانو كبيرو النصارى كوب بتوتا بفانتني فيك النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بيدي النبي عيسى عليه الصلاة والسلام جيغول فجتونغول هابدتي النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بتيبني بنكور نتوتا وانا نكور مأبي وبه مأبي كم بنصارى وي وند النبي عيسى كو ابن لله كو بيد الله جل وعلا وبه مأبي وي وند النبي عيسى كو شريك لله كو ثالث ثلاثة. النبي عيسى عليه الصلاة والسلام وكو كفي ديد الله تبارك وتعالى كو كمبه وني كو ريدته وبه مأبي وي وند النبي عيسى هو الله ko kambe tigi woni Allah jalla wa ala wonde Allah tabaraka wa ta'ala tabno be kambe annabi Isa alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala o tippino o natiti ender annabi Isa alayhi salatu wassalam be wonti hande kadi shakhsan wahidan neddo mo tawata ko goto. Allah jalla wa ala o noddi be wiya ahlal kitab ko ono yo yimbe defte la taghlu fi dinikum wata on fantin kadina modon wata on rewira Allah jalla wa ala ko shar'ina laliyo wata on wowlu kadina modon ko Allah tabaraka wa ta'ala hum pitaliyo o wi wala taqulu ala Allah illa alhaq wata on wowlu e makko kanko Allah jalla wa ala siwana goto wata on wowlu e hoore makko kanko Allah siwana gonga wata on wiu Allah jalla wa ala no mari sonnaake wata on wiu الله تبارك وتعالى نمر إدو وتعويو الله سبحانه وتعالى نمر كفديدو كانكو الله جل وعلا وهولي بكو هندو ونكو ويتكون الوسطية في حق المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام كو هندو وني تومبونغول كو هندو وني حكيندابونغول حق النبي عيسى عليه الصلاة والسلام الله وي إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله جل وعلا وي وأن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كم النبي عيسى كب رسول الله كب نلابي الله ليس ابنا لله وليس شريكا لله وليس هو الله. الله جل وعلا وي النبي عيسى كوبي نلادو مكو كانكو الله جل وعلا كانكو تبارك وتعالى وي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كونغول مكو كانكو الله تبارك وتعالى ونكو بوغي يم ميدن مريم عليه الصلاة والسلام كدوني النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ونكو لاتور النبي عيسى ليس هو كلمة الله جل وعلا بل كان بكلمة الله كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله النبي عيسى ونكم بولي كلمة الله لأن الكلمة من الله جل وعلا صفة لله ليس بمخلوق كونغول الله تبارك وتعالى كونغول صفة مكو كانكو الله ونانغول تغانو بماك نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كان بكلمة الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كبلاتر بكونغول الله وروح منه أي روح متوتك مكانك الله تبارك وتعالى وتجي إمردك مكو ونكو النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بلاتر جمير جل وعلا وولي وندك رندوني الوسطية في حق المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام كواري كم بأن النصارى بداري بولي النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كتواتك كونغول فانتينغول ونسيفور دنو أما اليهود كم بأرتي بدتي النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بولي مأبي كونغول غول تواتك تيبينغول مرتبة النبي عيسى بوي وند النبي عيسى كولد الزنا كبيت الزنا جميع من تبارك وتعالى وفني اليهود
وفني النصارى وهولي وسطية كدوني كو أهل الإسلام جوجيتم كدوني كونكو تاوتا كونيلادو عليه الصلاة والسلام جنكم كدوني هنو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كو عبد لله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه نوني الوسطي إذا كان الله جل وعلا وهدي كان النصارى الغلو في الدين أورو آية كان الله جل وعلا وبيننا عليه الصلاة والسلام قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الله يقول أي محمد عليه الصلاة والسلام ما كان بين أهل الكتاب يهوديون ونصرانيون ما كان بين وبيامه وأن لا تغلوا في دينكم غير الحق وتنفنتين دين مودون كان فئنتنون كو هالدا إبون ono yahudu daroɗo wi'on wonde uzairun ibnullah onon nasara daroɗo wi'on almasihu ibnullah ono yahudu daroɗo wi'on wonde antum abnaullah onon ko ɓiɓɓe allahu jalla wa ala e ko wonaɗi allahu jalla wa ala o wi qul ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum gayra alhaq kanko allahu jalla wa ala o wima kamɓe wonde wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وي ما كان بي وند وتبي جوكو بلاد يمبه بتوتا بمجينو كونيبي pero betawata ko karamo ko be mabbe e rewebe mabbe Allah tewibe pas be wayli defte ko Allah jalla wa ala tippini e mabbe kon tewibe pas be wayli gonga mo tawata on be yiimo be faamimo be majji e hoore ngol do lawol ɓe majjini kadi ɗuuɗuɓe ɓe majji kadi e hoore ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol feewngol yahaygol ngol haa ka aljanna idan si tawi hawri en ndaari ɗum ɗo en taway ko wiyete kon alghuluwu fi ddini ko sifatun min sifati alyahudi wannasara fantingol feƴƴintina e kaaɗo diina ɓurtina e kaaɗo diina sattina e kaaɗo diina ko sifa jeyaaɗo e sifaji yahude e nasara ko nandindinagol e maɓɓe kamɓe alyahud keñumma e annasara ko waɗi noon si tawi hawri en ndaari allahu jalla wa ala ko yamiri kon nelaaɗo meɗen on muhammad alayhi salatu wassalam o yamiri en enen mofte muhammad ɗen alayhi salatu wassalam ko an nakuna fil wasat koye wonu ka tumbo hara en fantinaali en jaasaali allahu jalla wa ala o wi fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka وي ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير كان الله جل وعلا وي فاستقم الاستقامة هي الاعتدال ويتكون الاستقامة كرم كبن بماكي كدوني فوتو نرغل ونا كتومبو الله جل وعلا وي نلانو عليه الصلاة والسلام ونو كتومبو ونو يمري ردانو ومن تاب معك ekala neɗɗo tuubuɗo yiwi e bonki kin o arti o tawtuma e moƴƴere nden on dendangal moɗo woni ka tumbo hara on feƴƴintinali on fantinali e diina kan oɗo waɗi so wi wala tatgaw won noon ko wiyete kon attugyan ko ɗum mujawasatul hadd wala tatgaw wata on bew feƴƴintinon fantinon e diina kan innahu bima tamaluna basir ande allahu azza wa jal dendanigal ko wonɗon e gollude kon kanko subhanahu wa ta'ala himo renti ɗum alamo wirnade alamo suuɗade ko ɗum ɗo woni yamirore nde joomi meɗen tabaraka wa ta'ala yamiri nden imamu meɗen on woni muhammad alayhi salatu wassalam yamirore nde o yamiri en nden enen tigi woni ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam allahu tabaraka wa ta'ala o holli en wonde kaano diina meɗen ko diina wonka ka tumbo o waɗi en moftede tawata ko mofte tumbiɗe wona moftede tawata ko fantinde feƴƴini wona moftede tawata ko moftere andanɗa hoore maɗa ko jaasuɗe tippiti kanko joomi men o wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida allahu jalla wa ala o wi ko wonani tigi men warri on onon ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam ummatan wasata ay ummatan adla
moftede tawata ko wonde katumbo bayna alyahudiyati wannasraniyati hakkunde alyahudankaku ngun kañum may annasarankaku ngun onon hiɗo woni katumbo hiɗo woni ka moƴƴere ko menen woni ko waɗi on ɗum litakunu shuhada ala nnas wa yakuna arrasulu alaykum shahida ɗum noon ko joomi meɗen tabaraka wa taala woni ko waɗani en ɗum ko waɗi so yiltike ka qur'anare makko kanko allahu jalla wa ala e yi'ay ko haa honto kanko allahu tabaraka wa taala o yamiri hakkindagol e kala golle ɗe neɗɗo on gollata ko haa honto o haɗi ɓurtingol feƴƴintina e golle ɗe neɗɗo on jokki allahu jalla wa ala o jantani en fii ka ñaamugol e ka yarugol kanko joomi meɗen tabaraka wa taala o wi ya bani adama hudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin allahu azza wa jalla o wi hey ko onon ɓiɓɓe adam hudu zinatakum inda kulli masjidin ɗetteɗiɗo conci moɗon surrayɗi on conci moɗon labaɗi ɗi urnuɗon ɗetteɗiɗo conci moɗon sanga kala nde juulanton allahu azza wa jalla kanko allahu o wi wakulu ñaame laaɓuɗi dagiiɗi ɗi men arsiki on nin washrabu yaron kadi ko laaɓi ko dagi ko men arsiki on kon kono o wi wala tusrifu wata on fanti ndey wata on feƴƴinti ndey innahu la yuhibbu almusrifin kanko allahu tabaraka wa taala o yiɗa ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko fantinayɓe feƴƴintinayɓe nde ɓe ñaama feƴƴintinayɓe nde ɓe yara feƴƴintinayɓe e dendanangal fiyakuuje ko ɓe jokki ko ɗo joomi menen tabaraka wa taala o manti ko wiyete kon hakkindakol o haɗi kanko allahu jalla wa ala fantingol kañum e feƴƴintingol wa kadalika si en ndaari ka o jantiɗon ɗiɗo sifaji ɗi tawata ko sifatu ibadi rrahman sifaji ɓeeɗo jiyaɓe makko kanko allahu jalla wa ala ɓe tawata ko jiyaɓe ɓe o hertinani hoore makko kanko allahu tabaraka wa taala joomi mi wi'uno walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama allahu azza wa jalla o wi no jiya e sifaji ibadi rrahman ko ɓemɓe tawata si tawi hiɓe ittude sadaka si tawi hawri hiɓe nafkude jawle maɓɓe nen joomi mi wi lam yusrifu ɓe feƴƴintinta walam yaqturu ɓe raɓɓinɗinta ko ɓe okka goɗɗo ko tawata nafatamo hara kamɓe si ɓe okkama ɓe jaɓata o wi wa kana bayna dhalika qawama mana kamɓe dokkal maɓɓe ngal ko dokkal wonaygal ka tumbo ɓe feƴƴintinta ɓe fantina ɓe jasata kadi ɓe raɓɓinɗino bal yakununa fil wasati ɓe wonay ka tumbo ɓe hakindo ko wala noon kanko allahu jalla wa ala o wi wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kulla albasti fataq'uda maluman mahsura allahu azza wa jalla o wi hey ko an neɗɗo ayyo neɗɗo julɗo wata ɗettu jungo maɗa ngo waɗa kolmbingo ka dande ma hara okkata ɗum ɗo woni jasugol ngol o wi wala tabsutha kulla albasti wata fontu jungo ngon kadi hattirde fontugol ɗum woni feƴƴintingol ngol okkitira kala ko marɗa ko fataq'uda maluman mahsura sakko jooɗoyoɗata ko a felniɗo hara ko a neɗɗo mo tawata ala hay e hunde hande kadi ala ko nafitora ala ka okka ay allahu azza wa jalla o haɗi ani taksir kadalika o haɗi ani lguluwi o yamiri ko wiyete kon al wasat ɗum woni wonugol ngol katumbo kanko joomi meɗen tabaraka wa taala ko wona noon kanko allahu jalla wa ala o wi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila abdullah ibni abbas radiallahu anhuma e yumma meɗen aishata radiallahu anha ɓe maaki wonde oɗo aya nazalat fi du'a ko tippi ko fika du'a eni sida torade allahu jalla wa ala wata townu hito maɗa ngon ka yaasi jama on fof nana kadalika wana kadi ya tippintin hito ma ngon pandi tawa an e hoore ma fayda hay toni maɗi nga ala memminne kanko allahu jalla wa ala wi wabtaghi bayna dhalika sabila ɗaɓɓu hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi laawol mana muɗum wowla tawa wonki maɗa kin an hiɗa nande kono yimɓe ɓe tawata ko luttuɓe ɓen ɓe ala e nande ɗum ɗo kadi kanko allahu jalla wa ala naha ani taksiri ونهى عن الغلو وأمر بالوسطية الله جل وعلا أهدي ربنا نقول
o haɗi fantingol o yamiri en jooɗagol ka tumbo wona ɗon karmo koɓe go maki wonde aya on ko tippi o nelaɗon alayhi salatu wassalam hari ɓe immotono jemma ɓe juula e nder ko ɓe immotono jemma ɓe juula kon ɓe townayno hito maɓɓe ngon jonon shirka ɓe wonnoɓe kawtal ɓe maɓɓe ɓen ɓen ɗon nanayino kañum hito nelaɗon alayhi salatu wassalam e nder ko ɓe ɗaani kon ɓe immo ɓe aybina diina kam ɓe aybina qur'ana ɓe wola konguɗi hewɗi allahu jalla wa ala o wi nelaɗon alayhi salatu wassalam si ɓe innike jemma o wi wala tajhar bi salatika wata feññin jangin maɗa on ka julde maɗa ha lorra wonɓe sera maɗa ɓen o wi kanko allahu jalla wa ala wala tukhafit biha wata tippin kadi hattirde tippingol suuɗa wabtaghi bayna dhalika sabila ɗaɓɓu hakkunde ɗiɗo wona ɗon e laawol ɗum woni wona ka tumbo si tawi hawri en taskike ɗum ɗo ko hollata en ko wonde kaɗo diina meɗen ko dinun wasatiyun kaɗo diina meɗen ko dinun adl ko diina ka tawata ko tumbika ka hakkunde diina ka tawata wana fantinka wana kadi diina ka tawata ko jasuka hono cheikh l'islam ibn taymiyata alayhi rahmatullahi ɓe makiri noon kamɓe cheikh on ɓe maaki e ndeɗo deftere maɓɓe wiyetende alqawlu sahihu fi man baddala dina almasih ɓe maaki kama anna alislama wasatun bayna alyahudiyati wannasraniya ɓe maaki fa ahlu sunnati waljamaa wasatiyuna bayna alfiraqi ay bayna alghulati waljufat ɓe maaki kamɓe cheikh on alayhi rahmatullah wona woniri noon kaɗo dina islamu ko tumbika ka hakkunde kaɗo dina islamu ko hakkindika hika woni tumbo hakkunde alyahudankaku ngun kañum e annasarankaku ngun ko wona noon kadi ahlusunnati waljamaa kamɓe ko ɓe yimɓe ɓe tawata daiman fil masail ko ɓe yimɓe ɓe tawata hum fil wasat kaka tumbo ɓe woni hakkunde feddeji ɗi ɗiɗo feddeji ɗi tawata ko fantinɗi feƴƴini e ɗiɗo feddeji ɗi tawata ko jasuɗi tippiti ahlusunnati waljamaa kamɓe kaka tumbo woni koɓe woni kono ko kamɓe woni jogitiɓe diina ka nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe addi kan no nelaɗon alayhi salatu wassalamu addiri noon tawi ma baddalu wama gayyaru wama naqasu wama zaadu kamɓe ɓe waylaali kadhalika ɓe ɗuytaali ko wona noon ɓe ɓeydaali yatamassakuna biddini kama jaa bihi muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe ɓe jogitoto kaɗo diina wona muhammad alayhi salatu wassalamu ɓe addiri noon kaɗo diina koni ahla sunnati waljamaa ɓe wawi e ɗiɗo masalaji ɗi dendagal majje hakkunde ɗiɗo feddeji ɗi tata ko feddeji majjuri nelaɗo on tigi alayhi salatu wassalam ɓe holli en kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko ɓe nelira ko diina newika ɓe neliraka diina sattuka ɓe neliraka diina ka tawata ko diina feƴƴintingol ɓe neliraka diina ka tawata ko diina sattingol ɓe neliraka diina ka tawata ko diina ɓurtingol to wari hadisa yumma mene aishata radiallahu anha mo imam ahmad ibni hambal ɓe filli ka musnad maɓɓe cheikhuna al albaniyu alayhi rahmatullah ɓe sellini kañum hadise on ka silsilatu sahiha yumma mene aishata radiallahu anha ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki inni ursiltu bi hanifiyatin samha inni ursiltu bi hanifiyatin samha nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki min dey mi nelirama ay min ko mi nelira ko diina ka tawata ko alhanifiya woni millatu ibrahima alayhi salatu wassalam mana muɗum diinu tawhid min ko mi nelira ko diina wotinɗingol allahu jalla wa ala hara shirka naalimo hay e gooto kafidaalimo hay e hunde wona malaikajo battinaɗo sifa jibril wona annabajo nelaɗo sifa muhammad alayhi salatu wassalam wona waliyajo moƴƴo sifa aboubacre as-siddiq radiallahu anhu wona nangue wona lewru wona hoodere wona leggal wona jinnaru wona hay e hunde wona hay e gooto ko ɗum wiyete alhanifiya ɓe hattali ɗon ɓe maaki assamha newi ka la tashadduda fihi wala guluwa fihi ko diina ka tawata ko newi ka sattingol ala e makka kadhalika
ɓurtingol feƴƴintina ala e makka ko jogi torteka wona allahu jalla wa ala shar'iniri kano ɓe maki inni ursiltu bi hanifiyatin samha min komi nelira ko diina ka tawata ko newika diina ka tawata ko diinu tawhid bal nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli en wonde ko kan ɗon kadi ɓura yiɗede e diinaji ɗin fof ka allahu jalla wa ala neɗɗo wona fiya sattini diina kan a fawi hoorema ko allahu jalla wa ala fawalima a wowli ko o yamiralima ya wowlu a feƴƴi ka o wiyalima ya hewtoy sikkata wonde on saahi ɗon allahu jalla wa ala no yiɗuma bal on saahi ɗon kanko allahu tabaraka wa taala emo tikkanma emo wañuma ko waɗi noon a feƴƴintini kanko allahu ka o wiwma ɗon ko kanko wi innahu la yuhibbu lmusrifin kanko allahu o yiɗa ɓeeɗo yimɓe fantineɓe ɓeeɗo yimɓe feƴƴintineɓe waɗi hadis abdillah ibni abbas radiallahu anhuma imam ahmed no fillimo ka musnad maɓɓe cheikh alalbani rahimahullahu no sellinimo ka silsilatu sahiha abdullah ibni abbas ɓe maki qila li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ayu ladyani ahabu ila allahi taala faqala الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحنيفية السمحة ابن عباس بماك نلالو عن صلى الله عليه وآله وسلم بلندن وين دينا جدين فو كهونك الله جل وعلا بريده دينا جدين فو كهونك الله تبارك وتعالى برفاليده نلالو عليه الصلاة والسلام بماكي كو الحنيفية السمحة ko kaɗo dina tawhid ka tawata ko dina newika mana ko dina newika ko dina ka tawata ko dina jogagol ko allahu tabaraka wa taala yamiri kon e ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu yamiri kon hara on tigi feƴƴintinali hara o jasali kadi o woni leɗɗo mo tawata ko neɗɗo lowɗo bal ko yo wonu ka tumbo ko ɗum ɗo wiyete addinu samha kaɗo dina ka tawata ko dina newika ka nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe holli en wonde ko kaɗo ɓura yiɗede ka allahu jalla wa ala kono iblisu alayhi llana o aray kanko iblis o cuɗana yimɓe ɓen golleji maɓɓe ɗin o fantinana ɓe kamɓe yimɓe ɓen golleji maɓɓe ɗin o sattina dina kan e hoore maɓɓe ɓe sikka wonde hum ala lhaqi wa gayruhum ala lbatil tawa al amru bil aks ɓe sikka wonde kamɓe ɓe hoore gonga o kala mo feppodirali e maɓɓe ko e mere nden o woni tawa fiyake on ko liddu muɗum on bal hum ala lbatili wa gayruhum ala lhaq allahu tabaraka wa taala jantanike en iblisa ko wi o wi fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin iblisu alayhi llana o wi ko ayyejo sabu ko majjinirɗami kon adama o alayhi salatu wassalam sabu ko hawkirɗalan kon adama o sabu ko huɗirɗalan kon adama o min kadi kanko e ɓiɓɓe makko ɓen la aqudanna lahum sirataka almustaqim mi joɗantoɓe ka lawol ma fewugol wona sera mi wonata dey mi joɗantoɓe ka lawol ma ha moƴƴa gollo lawol ngol tawata ko naɓaygol ngol ha ka aljanna ko ɗon mi woni arde mi joɗanma summa la atiyannahum min bayni aydihim mi ardana ɓe yeeso maɓɓe mi duña ɓe fiyo ɓe jaasu ɓe yiltito ɓaawo hara ko ɓe yimɓe luuɓe kadina wa min khalfihim mi ardana ɓe ɓaawo maɓɓe mi duña ɓe fiyo ɓe fantin kadina ɓe feƴƴitoya few ɓe sikka ɓe kelɗi wa an aymanihim mi ardana ɓe sengo ñaame maɓɓe mi pooɗa ɓe mi itta ɓe laawol ngol mi naɓa ɓe laawi bida wonɗi ɗin ka sera wa an shama'ilihim mi ardana ɓe kadi ka sengo nano mi pooɗa ɓe mi itta ɓe laawol fewugol ngol mi naɓa ɓe laawi bida addaɗi ɗin takka ka diina wadde gandi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe holli en diina maɓɓe kanno ka tumbo laawi bida no adda ka sera darnaɗon kono ardi noon ka hadis mo imam ahmad ɓe filli ittaɗo e abdullah ibne masudi radiallahu an ɓe maaki khatta lana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama khatta فقال هذا سبيل الله مستقيم ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال ما من هذه سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله جل وعلا
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بما جنن ومن وندنو النبي الله صلى الله عليه وسلم بصفني من تشيفون بما هذا سبيل الله مستقيم طريق الحق لا يتعدد هو واحد قل دو الله والغونغا قل ونتا قل تواتا قل فيلي ني قل كلا والغوتول بت بما هذا سبيل الله مستقيم ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا بسيفي تشيفي غوسنغو نيامو ماغول تشيفي غوسنغو نانو ماغول بما ما من هذه ديدي رنتو دونو على مجد سبيل الله والغوتول إلا وعليه شيطان يدعو إليه سوى نانا انقل الله والشيطان روند ندود انقل الله إما أن يكون شيطانا من الإنس وإما أن يكون شيطانا من الجن كو إما كان كونتون on noddowo ɗon o wona cheytane ka yimɓe walla kañum hara ko jinnaru ndu tawata ko cheytanu jeyandu e jinna cheytanuji ɗin e hoore muɗum ko waɗi noon nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ɓanginani en ko laaɓi ɓe jangi oɗo aya ka jomi mi wi wa anna hada sorati mustaqima hey ngol ɗo woni laawol am fewugol ngol ngol muhammadu mi nelirimo ngol alayhi salatu wassalam ngol o woni e muɗum ngol fattabi'uhu jokke ngol ɗon wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil wata on jokkuɗi laawi seraɗi addaɗi nandindina e dina kan bal goɗɗi no baka e dina kan sakko ɗi itta on e dina kan e laaɗon alayhi salatu wassalam ardi e muɗum kan idan kanko iblisu alayhi lana o ardana yimɓe ɓe ñaama o ardana ɓe nano o ardana ɓe yeeso o ardana ɓe ɓaawo si o yarani ɓe yeeso o duña ɓe ɓe yiltora ɓaawo fiyoɓe jaasu e dina kan si o yarani ɓe ɓaawo o duñira ɓe yeeso fiyoɓe fantin e dina kan si o yarani ɓe nano o pooɗira ɓe ɗon artira ɓe e laawi ɗi tawata ko selɗi laawol gonga ngol ka ñaamo nafsu cheyin nokkeeli ɗiɗi no woodi e jihaji neɗɗo on kanko iblisu alayhi lana o waɗanaali ɗin ɗon ishara o wiyali min fawqihim wa min tahtihim o wiyali sengo dow maɓɓe e sengo ley maɓɓe karmo koɓɓe ɓe maaki li annahu la yastatiu an yahula bayna alibadi wa bayna rabbihim jalla wa ala ko waɗi kanko iblisu alayhi lana o wawata wonde hakkunde jiyaɓe ɓen e allahu jalla wa ala wa kadhalika sengo ley maɓɓe ko ɗon woni mawdiu sujudihim la yastatiu an yahula baynahum wa bayna mawdii sujudihim li rabbihim jalla wa ala jonnon ndaare moƴƴa fawquhum wa tahtuhum sengo dow maɓɓe e sengo ley maɓɓe neɗɗo sino dari hara mo fewi wiyet sengo dow makko e sengo ley makko na ɗo wiyete wasat makko wona ɗo woni tumbo makko ngo iblisu alayhi lana neɗɗo si woni fil wasat o wawatama amma si tawi hawri a yehi yeeso a feƴƴiti o wawi si a ardi ɓaawo a yiltitike ɓaawo o wawi si a seli a yaari ñaamo o wawi si a seli a yaari nano o wawi ko ɗum waɗi si joni min wi'i fastaqim kama umirta waman taba ma'aka wala tatghaw o wi ko ayo muhammad alayhi salatu wassalam i'tadil kama umirta wonu ka tumbo wono yamiriraɗa noon an e kala neɗɗo tuubuɗo arti tawtuma wone noon wata on fantin feƴƴintino wata on ɓurtin e diina ka wone ɗon no ko kaɗo woni diina ka tawata kanko diina ɓuraka yiɗede kanka allahu jalla wa ala ɗum kadi ko jeyanoɗum e min sifatu rasuli sallllahu alayhi wa sallam oɗum waɗi si tawi hawri no waɗi hadis yumma meɗen aishata radiallahu anha hadise wonɗo ka sahihu lbukhari e ka sahihu muslim e ka musnad imam ahmad ibni hambali yumma meɗen aishata radiallahu anha ɓe maaki ma khuyira rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam qattun bayna amrayni illa akhada أيسرهما ما لم يكن إثما فما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله يوم من عائشة رضي الله عنها بماكي وندما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط ها هندنلاد الله صلى الله عليه وسلم بيدو بسبندناك حكون بيجي ديدي
illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma siwana ɓe ɗetta ko ɓuri newade ko fodde laataki ko bakkatu ko wonnoon si tawi ko bakkatu hara ɗum ɗon woni ko wiyete kon jufu bimana jasugol kono kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam si tawi hawri hunde nde wonande bakkatu ɓe suɗindinama hakkunde piiji ɗiɗi ko ɓe daranta mofte ɗen ko ɓuri newade ko fodde bakkatu ala mum yuma ɓeyde aicha ɓe maki fa in kana ithma kana abada nnasi min si tawi hawri hunde nden ko bakkatu woni e mayre kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatoto ɓurɗo yimɓe ɓen fof woɗɗitade kañum hunde nde ay ɓe memata ko wiyete kon aljufu bimana jasugol attaksir raɓɓinɗinagol wona neɗɗo mo tata ko jasuɗo ko wona noon kadi ɓe yaata fof ɓe fantinoya kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ka tumboɓe wonta ɗum ɗo ko sifatum min sifatihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko sabu ɗum waɗi si tawi ɓe yamiri en ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam no ari hadis anas ibni malik radiallahu an hadise wonɗo ka sahihayni nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wonde yassiru wala tuassiru wa bashiru wala tunaffiru ɓe maaki hay ko onon yo mofte an ɓe maaki onon newine wata on sattin si innama newine wona yon dagina yimɓe ɓen ko harmi kon dey ɗetton shirkuji ɗi wiyon ko tawhid ɗetton bidaaji ɗi wiyon ko sunna ɗetton maasiji ɗi wiyon ko ɗi hasanat la bal koyo on waɗu yamiron ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu yamiri kon haɗon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu koɓe haɗi kon hara on jasali hara on fantinali ɓe maki yassiru wala tuassiru ay mana muɗum yamire yimɓe ɓen ko joomi maɓɓe e nelaɗo maɓɓe on yamiri ɓe ko wata on sattin e dow maɓɓe yamiron ɓe ko allahu e nelaɗo o yamirari ɓe alayhi salatu wassalam maɗum harmina noon ɓe ko allahu azza wa jalla e nelaɗo on harminali e dow maɓɓe woni yimɓe si tawi hawri on yamirayɓe yamirayɓe ko allahu e nelaɗo o yamiri ko si on haɗayɓe kadi haɗeɓe ko allahu azza wa jalla e nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama koɓe haɗi kon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wa bashiru wala tunafiru weltine yimɓe ɓe wata on dogin wani si tawi goɗɗo ari kama tawi an kala hunde kamaɗa ko sattude tawa kadi le ko sattinɗa ɗon ko wona allahu on yamiri ɗum wona nelaɗo alayhi salatu wassalamu yamiri ɗum bila shakkin jama on dogete ko waɗi noon hiɗa fawde ɓe ko allahu fawaɓe allahu wi wama jaala alaykum fi ddini min harajin o wi o waɗa naali on sattende e ɓittende ka diina kanko allahu o wi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha kanko tabaraka wa taala o wi liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu llah la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha allahu jalla wa ala ko yamiri en koko andi kon en tene naare si tawi hawri en neɗɗanke on waktu heewi a wawata memude ndiyam ɗon salli goɗa jomi meɗen shar'inanma ya waɗu hunɗum yatama si tawi hawri en neɗɗon a wawata darade juula darade fewayet tawno woodi ka baroɗa daroɗa ɓaroɗa si tawi a wawata darade ɓaroɗa jooɗoɗa hara ɓaraki si a wawata jooɗade hara ɓaraki jooɗoɗa ɓaroɗa si a wawata ɗum ɗon fof waalora beccal ma ñamal ngal si a wawata ɗum waalora beccal ma nanal ngal si a wawata ɗum kala alhaali mo wawuɗa wattaqullaha mastata'tum hulire allahu azza wa jalla yerutaka moɗon ko ɗon si nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki yassiru wala tuassiru wa bashiru wala tunaffiru ɗum ɗo ko yamirore maɓɓe kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe haɗi kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko wiyete kon fantingol ɓe holli en ɗum halka e neɗɗo no ari hadis abdullah ibni abbas radiallahu anhuma mo imamu nasaiyu ɓe kulli ka sunan maɓɓe cheikh al albani sellinimo ka sahihu sunani nasai nelaɗo on maki alayhi salatu wassalam ya ayuha nnasu iyakum walghuluwa fi ddin fa innama ahlaka man kana qablakum alghuluwu fi ddini ɓe maki hey kono yo yimɓe
min mi haɗi on fantingol feƴƴintina e ka diina ɓe maki ande ko halkuno ɓeeɗo aditiɓe on e moftali ko fantingol feƴƴintina e kaɗo diina ɓe ɗetti yimɓe ɓe jonni ɓe martabaji ɗi tawata ko martabaji allahu jalla wa ala ndaren misal wona e zaman annabi nuhu alayhi salatu wassalam en andi ɓeɗo yimɓe shirkaynoɓe e zaman annabi nuh hiɓe rewayno yimɓe ɓe tawata kanu rijalan salihin ko yimɓe moƴƴe ɓe on wadda en suwa'a en yahusa en yauqa en nasra en ibne abbas ɓe maki wona woniri noon ko sahihu lbukhari ɓe maki kanu rijalan salihin ɓe dari ɓe netti ɓeɗo ɓe jonni ɓe martaba mo tawata ko martaba allahu jalla wa ala ɓe rewi ɓe kono kamɓe tigi ɓe dari ɓe wi wonde ɓe rewirali ɓenɗon fii ɓenɗon e allahu no fota ɓe rewirali ɓenɗon fii ɓenɗon ko reweteɓe bal ko ɓe waɗani ɗum ko fii e ɓenɗon ɗowtuɓe ha ɓe hewta ka allahu ma nabuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ɓe wi men rewirali ɓe siwana fiyo ɓe ɓannu men ka allahu jalla wa ala ay galaw fihim ɓe fantini e ɓenɗon allahu jalla wa ala halkiɓe ko wona noon yahud ko wona noon nasara ko nandi e sifa ɓen no fof ko wona noon qouraish e hoore muɗum ɓe tawata ko halkaɓe ɓe mbeɗendangal maɓɓe ko honɗum ko fantingol maɓɓe ɗettugol maɓɓe sanamuji ɓe rewaɗi ɓe rewa sanamuji goo tawa ko inɗe yimɓe jogiti sifa laata neɗɗo mo tawata fi zamanil jahiliya hari ko neɗɗo moƴƴinaynoɗo ñaameteeji o moƴƴo e ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko hajjiyankoɓe ma o maayi karo ko ɓe go maaki ko fetere nde tawata ko nde o moƴƴinayno bireedi e hoore muɗum nden ko nden ɗon woni ko ɓe rewayno ko nden ɓe inni laata woɓɓe goo inni la balɓe settu tigi ɓe nandindini e makko hande kadi ɓe rewi ɗum ɗon tawi ko kanko woni ko ɓe fewtini ay ɓe ndaari moƴƴere makko nden ɓe naɓi mo haa ɓe fantini e fiyaake makko ko ɗum nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe haɗi en ɓe maaki wonde iyakum walghuluwa fi ddin fa innama ahlaka man kana qablakum lghuluwu fi ddin ande ko halkuno ɓeeɗo yimɓe aditiiɓe on ko fantingol feƴƴintina e kaaɗo diina ka allahu tabaraka wa taala addani ɓe ɗino ko tana ñal ko tana molna yimɓe ɓen ko ɓe ɓe jaɓa wonde ka allahu tabaraka wa taala waɗi ɓe ɗon e ka nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɓe ɗon ndaren oɗo hadis anas ibni malik hadise mo tawata ko hollowo en ko honɗum woni battane sattingol e fantingol e kaaɗo diina hadis mo tawata imam abu dawuda no fillimo ka sunan maɓɓe cheikh al albani no sellinimo ka silsilatu sahiha e ka sahihu sunani abi dawud kamɓe anas ibni malik ɓe maaki nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde la tushaddidu fayushaddida allahu alaykum fa inna qawman shaddadu fashaddada allahu alayhim fatilka baqayahum fi lsawami'i waddiyar wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim ɓe maaki hey ko onon mofte muhammad alayhi salatu wassalam la tushaddidu wata on sattin e dow moɗon fayushaddida allahu alaykum sakko allahu tabaraka wa taala sattina e hoore mon sabu no gonɗum neɗɗo mo tawata ko mutashaddidun fi dinillah ya'muru ma lam ya'muri llahu jalla wa ala wala rasuluh wa yanha ma lam yanha allahu jalla wa ala wa rasuluh oɗo ko insanun yushaqiqu rasula min ba'di ma tabayyana lahu lhuda allahu wi wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu lhuda ويتبع غير سبيل المؤمنين كن جزاؤه نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا كلا ندولنديرو نلادو عليه الصلاة والسلام ما وغونغا on feñande o dari kanko neɗɗanke on o jokki ko wona laawol sahabaɓe o sincani hoore makko laawol kadina allahu wi no wallihi ma tawalla ay si tawi o sattin e dow makko min fewtinaymo ka sattingol o sattinana e dow makko piiji ɗi min sattinanamo yuharrimu ala nafsihi ma lam nuharrimhu alayhi o harmina e dow wonki makko kin ko tawata menen min harmina ɗum e dow hoore makko few o haɗito e hoore makko ko tawata menen min haɗamo few
o fawto kadi piiji ɗi tawata menen min yamiramo few o daro e waɗu golli o sikka ko diina o woni wadde tawa o lundoto woni allahu wi wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ɗum tan ɓe maki la tushaddidu fa yushaddida allahu alaykum fa inna qawman shaddadu ala anfusihim fa shaddada allahu alayhim nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki taw sattinge ore wonkiji moɗon ɗi la tushaddidu ala anfusikum sakko honɗum fa yushaddida allahu alaykum sakko allahu sattina e dow moɗon ton aljazau min jinsi al amal ɓe holli en noon ɓe maki fa inna qawman yimɓe goo shaddadu ala anfusihim ɓe sattinno e dow hoore maɓɓe ɓe harminani hoore maɓɓe ko allahu harminanaɓe ɓe naati e piiji sattuɗi ɓe wiiɗi ko ɗi dewal tawi na allahu yamiri ɓe fa shaddada allahu alayhim allahu sattini e dow maɓɓe yahudu e nasara nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jangi aya o wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim ndaren moƴƴa se ndetti joni ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓeeɗo annasarankoɓe darotoɓe wi'a wonde kañum si woni almami ka annasarankaku woni pape ma woni prêtre jo hande kadi kañum jombata few ko ɗon woni wonde ko jelo e maɓɓe wona nangi dede e jiwoy tusokoy mi heewi tew fewno ɓenna a prêtre jo kaarijo église kaarijo o nangirama ko wiyete kon pédophilie yidugol baldi e jiwon kon helli faaka shaddadu ala anfusihim shaddada allahu alayhim ɓe sattini e dow maɓɓe allahu azza wa jalla sattini e dow maɓɓe ko ɗum waɗi kala neɗɗo ƴettuɗo fawi e hoore muɗum ko allahu azza wa jalla fawamo ko ayno ko yaata haysi ko suuɗagol yimɓe ɓe mo suuɗoto nde on nde o ronka wadde ko wona noon kala harminɗo e hoore mum ko allahu azza wa jalla harmina e dow makko nde wonde o suuɗoto o nafitora ko noon hara mo huli gite yimɓe ɓen tawa enno e kaari na wi hunde kaari no harmi kono nde wonde o hewta e nokkeli goo ta feere ala a anda moƴƴere ɓuri allahu azza wa jalla so yi allahu subhanahu wa taala harminali ɗum ɗon e hoorema mo andi a wata wonde ɓaawo mum si a yi o harmini ɗum ɗa e hoorema ko himo andi woni moƴƴanama idan wonu kanko allahu tabaraka wa taala ka o waɗuma ɗon si a sattini dina kanka foolete ɗum ari hadis abi hurairata radiallahu anhu wonno ka sahihain nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki inna ddina yusra walan yushadda ddina ahadun illa galabahu ɓe maaki hey ko noon ka dina ɗo kami ardi e muɗum ko newi kani hay e gooto sattinta dina kan e hoore muɗum mana sattingol ngol ko hay e gooto harminta e hoore mum ko allahu daginani hay e gooto waɗɗinta e hoore mum ko allahu waɗɗina e dow makko illa galabahu si wona ɗum foolaymo wanno o wawoyta allahu azza wa jalla o wilni e honno huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kanko mo andi en ɓuri hoore meɗen idan si tawi allahu azza wa jalla wi ko ɗum ɗon woni dina ka heno ko watton kon heno ko accoton kon wone ka watte ɗon woɗɗito ɗon ko accete kon wata on jasulo on wono yimɓe ɓe tawata ko innaɓe shariaji gollaynoɗi e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗi wata gollude hande ko 21e siècle wonɗen sifa dina ihwanil muslimin neɗɗo on nanon hani wonde wanno yimɓe ɗuɗuɓe hande ɓe tawata ko jogitiɓe ko wiyete kon islamu modéré ɓe noddira ɗum o islamu moderne on islamu modéré ɗum hayna gongal ko dawa batila ɓe wiya wonde sa haalaniɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu no wawno e sahabaɓe ɓen no wawno ɓe innama wonde ɗum wata gasude hande ko 21e siècle wonde ɗum wata gasude a wata gollirde sifa ɗum e aduna fewniɗo hande amma noon ñentingol alyahudu e annasara yoɓe wonu almami on tigi ɗum ɗon gasay amma sincugol bid'aji naadaga dina e waɗɗitagol shirkuji noddira ɗin ɗon wonde ɗin kadi ko e dina kan ɗi jeeya ko noneji e noneji teddingol waliyaɓe allahu ɓen ɗum ɗon fof ɓen na waway gasude kono sa henni ñawiren sharia allahu o ɓen nari wata gasude hande 21e siècle wonɗen wata gasude ɗum ɗo ko tana
nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde hay e gooto sattinta diina kan si wona ka foolay hay e gooto jaɓa wonde ka allah tabaraka wa taala wi umaɗo har muɗiɗi fof woɗɗitoɗaɗi ɗiɗo yamiraɗi makko kala waɗɗiɗima daranoɗaɗi kala ɗi tata ko sunna e maɗa ala e majji yeru taqa maɗa on wakkiloɗa tinnoɗa hattirde tinnagol fiyo baraji maɗa ɗin mawɗo ko ɗum ɗo woni ko yamira bal kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tigi hiɓe huuɗi kala neɗɗo feƴƴintinowo e ɗina ɗum hari hadis abdullah ibn mas'ud wonɗo ka sahih muslim ɓe maki halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un laaɓi tati ɓe maki halkike ɓeɗo sattinoyɓe e dina ka ko ɗum imamu nawawi firi ka sharhu sahih muslim almutanatti'un ɓe maki ko almutaammiquna almughaluna almujawizuna fi lhududi ko ɓen sattinotoɓe ɓe tiiɗino haa ko ɓe yamiraka ɓe fantina ɓe feƴƴintina ɓe yaha ɓe yawta keeri ɗi ɓe maki haulai humul mutanatti'un nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ɓeɗo ɓe halkike halaka almutanatti'un halatha marratin laaɓiji tati hiɓe makude laaɓiji tati ko ɗum waɗi moƴƴere meɗen nde nde ɗendagal mayre koyen wakkilo wonen ka nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ono si tawi non hawri en daari e oɗo zaman mo wonɗen e muɗum hannde en tawayno woodi yimɓe jogitiiɓe ko wiyete hulu ko tawata ɗum ɗon lorri mofte muhammadu ɓen alayhi salatu wassalam gayata darar hattirde lorra sen naari wona ko wiyete ko huluwul khawarij en daari huluwu ashia arrawafida en daari huluwu sufiya en taway hannde o zaman mo wuruɗen e muɗum e feddeji nodditiɗi ɗin ka islam ala lorruɓe julɓe ɓen lorri mofte ɗen ɓuri ɓeeɗo tatu ala huluwul khawarij fi takfiri lmuslimin wa tahlili dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim fantingol ɓeeɗoɓe tawata ko khawariji yankoɓe e honɗum e heferɗingol ɓeeɗo julɓe kañumma e dagintingol ƴiiƴe maɓɓe ɗen kañumma e dagintingol jawle maɓɓe ɗen e dagintingol huncugol teddule maɓɓe ɗen ɗum ɗo no lorri julɓe ɓen hannde moƴƴa ko waɗi noon ɗum ɗon ko toɓɓere nde tawata ko khawariji anndirande tiiɗugol feƴƴintina e heferɗingol joodagol kadi angal heferɗina few jogitagol taksir e jufuwu e muɗum ko manhaji ɓeeɗoɓe tawata ko murji'a amma ahlusunnati waljamaa kamɓe koɓe wasatiyun hiɓe jaɓi wonde pellet goɗɗo no naata ka islam o heferɗa sabu wonɗum sabu konngol ngol o wowli ma sabu finde nde o fiɓ ma sabu gollal ngal o goni jom meɗen tabaraka wa taala tabintini ɗum ka qur'an ko waɗi si ahlusunna ɓe tabintini allahu azza wa jalla wi dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun dhalika bi annahum amanu o fuɗɗori jaka ɓe gonɗinno o watti ɗon thumma kafaru yeeso ɗum ɓe heferɗi holli ja goɗɗo no naata diina haga sa o yalta kanko allahu jalla wa ala o wi yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata alkufri wa kafaru ba'da islamihim o wi ɓe no wondira allahu tabaraka wa taala wonde ɓe wowlaali ko ɓe wowli ko o wi wa laqad qalu kalimata alkufri ɓe wowli konngol keferagu wa kafaru ba'da islamihim ɓe heferɗi ɓaawo islamu maɓɓe o holli jaka hari kaka islam ɗo woni kono ɓa ɓe wowli ngol konngol ɓe yalti ka islam ko wona noon kanko allahu tabaraka wa taala o wi wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin idan allahu tabaraka wa ta'ala o holli e wonde goɗɗo no naata islam haga sa o yalta ahli sunnati wal jamaa ɓe liɗiri ɗum noon ɓeeɗo wiyeteɓe murji'a joni noon
kamɓe ahlusunnati waljamaa ɓe luutodiri e ɓeeɗo khawarij kañum may mu'tazila ka tawude kamɓe neɗɗo on bi mujarradi irtikabihi bi kabiratin min kabairi dhunub yukhrijunahu min almillati kamɓe khawarij goɗɗo yo faggito tum bakkatu mawɗo ɓe yaltinaymo e dina kam few man kadaba kafara wa man zana kafara man shariba alhamra kafara man aaqa walidayhi kafara wa man qata'a al-arham kafara almuslimuna qaliluna indahum khawariji kamɓe mo feni o yalti islam mo waɗi zina o yalti islam si on tigi wujji o yalti islam si o yawike mawɓe makko ɓen o yalti islam si o taƴi endan o yalti islam ko kala ko wiyete kabairu dhunub mujarradul irtikabi kanko neɗɗo o yantaqilu min almillati ila alkufr o eggay few e diina kan o yaha e keferankaku ngu khawariji kamɓe ɓe jogiti ɗum ɗo on ɗon noon neɗɗo kadi ɓe wiya ƴiiƴam makko ɗan dagike worgol mo no dagi jaɓugol jawdi makko ndin e hoore ko wari mo ko wiya ndin jawdi ko ni ganima no dagi ko wona noon huncugol teddungal makko ngal ɗum ɗo fof kamɓe no dagi kamɓe khawariji mu'tazila ari wiɓe wonde hiɗon goongi nokkugo kono nokkugo men tawta on si tawi kanko neɗɗon ke on waɗi bakkatu mawɗo on o yaltay ka islamu guri par ce que al imanu la yatajazzau indahu kamɓe imanu on ɗoyittako ka maɓɓe ɓeydotako ko fendiɗo innugol imanu kaari on ɗoytike o way si o timmali a yalti ɓe inni neɗɗo on o yalti ka islam kono noon kamɓe ɓe naɓali mo dey ka keferankaku taw ɓe wi o wona e hakkude bayna al islami wal kufre bayna al islami wal kufre la yusamma musliman wala yusamma kafiran mi anda kayfa yusamma ko no wiyete ene murjiya jono noon oɗo manhajul khawarij ɗum ɗo ko hunde nde tawata hinde mari noneji sertuɗi sengo honnu ɗettugol neɗɗanke waɗɗitagol makko mujarrad waɗɗitagol makko bakkatu tawa ko yaltinowo islamu few mujarrad waɗɗitagol makko ɗum ɗon tun an ara inna on ɗo yalti islam biduni iqamati lhujjati alayhi ɗum ɗo ko nahjun min manhaji lkhawarij ɗum ɗo no lorri moƴƴa innugol kaari ɓatungo wi'i barki allahu e kaari idan mushrik matun a yirimo talkuru a anda none talkuru ndun no wayi a anda ko o fiɓi e mayru idan mushrik matun o wi'i o hirsata nagge nge tawata galaɗi muɗum ɗin no turi no fewti to idan mushrik ene wiwgol mi hirsata nagge nge galaɗi mum ɓoyli kono ɗum wiyete ka taw ka defte tawhid ko attiyara ka ene aslu tiyarati fi ddini ma hukmuhu inda ulamai ahli sunnati waljamaa shirku asgar asli muɗum wonka dina ko shirku asgar joni mo waɗɗitiki shirku asgar sara mushrikan kharijan min almilla ko ɓe ayniten piiji ɗin yaranen ɗi bindi ɗin déjà no jeeya e bida neɗɗo dambitiɗo ka islam o hirsa tewu ha gasa yaha tawamo tefa landoɗamo ene ko honno fiɓuɗa ko honno hirsirɗa on ko jeyaɗum e min albidai ma thabata an salaf bidalili hadisi aishata radiallahu anha yumba mere aishata radiallahu anha ɓe maaki wonde hoɓɓe goo naatuno islamu kesu e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓen ɓe immi ɓe hirsi tebbeli ɓe neldi sahaba ɓen ari tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo ko naatuɓe islamu kesum ɓe anda ñawoje islamu ɗen fof ɓe addani men tewu min anda si ɓe wi bisimillahi si ɓe wiyali bisimillahi ko honɗum min watta nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe makano yahen landoɗon ɓe ene o wino bisimillahi ka o wi'an
ene shirkuji ɗi joginoɗon ɗin fof ka jahiliya o ŋacciɗi ka o ŋaccali ɓe maaki sammullaha antum fakuluhu ono wiye bisimillahi ñaamo ene ɓen ɗon wanaɓe naatuɓe kesum ka islam rubbama hara ɓe sertali e shirkuji ɗi ɓe wonduno e muɗum fof kono noon ko kesum ɓe naati ka islam sahaba ɓen tigi hutike gandal maɓɓe ngal kono ɓe yahano enugol est ce que ɗon andi shurutu la ilaha illallah est ce que ɗon andi nawaqidul islam eɗan ko honto enen ɗettuɗen neɗɗo yo dambito ka islam ɓa tun a yirali mo waare a yirali mo coñci tentuɗi inna on ɗon ko o shirkowo non yaha kadi ha tawamo inna ko on no yirsirta subhanallah konto dalil men o woni e ɗum ɗo yawgol tawa on tigi ko honno yirsirta ko honno fiɓuɗa honto marɗen on dalil ɗum si tawi en inni kala ko memmini en ceke ceke noto ko honto yaltoyten honto si neɗɗo dambitike ka islam mujarrad a yirali mo waare a yirali mo coñci tentuɗi en yaltinali mo ka shirku taw ka islamu taw ndaɓi mo e shirku ko waɗi noon masalan si tawi hawri en ɗettiɗo en inni wonde kala mo e yirali waare e yirali mo coñciɗi tawata ko tentuɗi ko o mushrik non waɗi buy wonaɓe wiide mushrikina ka yaasi ɗo wonɓe ɓe inde ɓe wonde koɓe mushrikun sa landike ɓe ko shirku on mo yiruɗamo wallahi ɓe innete mi yirali mo shirku ko ɓe innatama ko a o ala jambuɗe o anda shurutu la ilaha illallah o la yufarriqu bayna alshirki waltawhid idan la budda an yaqa fi lshirki ene ɗum ɗo wona zanne ni wona zanne ni inna alzanna la yugni min alhaqi shay'a joni hay si neɗɗo on o faggitike bakkatu mo tawata hi ko yaltinowo ka islam ko honɗum woni tariqa ahli sunnati waljamaa e muɗum adi yiltoɗen e defte ɗen ndaari hay siko ka majmuu fatawa cheikh l'islam ibn taymiya ndaaruɗen oɗi ɓe janti takfiru nawi e takfiru lmuayyan na gooto si innama ka sharia man faala kada kafara wa man faala kada kafara wa man qala kada kafara wa man i'taqada kada kafara ɗum ɗo ko ɗum ɓe innata takfiru nawi takfiru lmutlaq joni noon si ari neɗɗo o imam ahmad ibni hanbal cheikh l'islami ɓe fillinnike ɗum ka majmuu fatawa maɓɓe ɓe maki imam ahmad ibni hanbal kana yaqulu man qala alqur'anu makhluqun fa huwa kafir imam ahmad ɓe makeno kala wiwɗo qur'an ko tagade ko o kefer kono ono lanɗo ma'mun ibnu harun arrashid kanko kana yamtahinu aqidat annas fi lquran kanko e hoore makko kana yusarrih wa yujbiru nnasa ala alqawli bi khalqi alquran kanko lanɗo o darotono inna alqur'anu ko makhluq o daro kadi o forsa yimɓe ɓen ɓe nangayno yimɓe ɓe letta ɓe fiyo ɓe innu alqur'anu makhluq woɓɓe salo wowlude ɓe wara ɓe kono ma kaffarahu limamu ahmad imam ahmad e heferɗinano sabu wonɗum sabu jogitagol taw iqamatul hujja on hewtali o shurutu takfir timmali e makko mawani o takfir dirtali e makko wona ɓe woni almamiɓe men ɓe wonafsu shahid wonnoɓe takko makko kanko mamun buye maɓɓe no ɗon imam ahmad ibni hanbalin heferɗinanoɓe cheikh l'islam ibn taymiyya no ɓangini ɗum ka majmuu fatawa maɓɓe wa kadhalika kamɓe cheikh l'islam ibn taymiyata ɓe maaki ɓe waddi e yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe tawatale ko almaniɓe goyi e feddeji ɗi tawata ko andiraɗi shirkiyat wa kufriyat ɓe waddi e maɓɓe munaqashat adida poɗodire ɗuuɗuɗe cheikh l'islam ibn taymiyata ɓe fewtaɓe ɓe maaka ida i'taqadtu ana ma antum ta'taqidunahu akfur walakinni la ukaffirukum antum ɓe maaka min simi fiɗi sifa ko fiɓu ɗon ko mi wona e keefeero sabu noon min mi andi hattirde andugol ɗum ɗo ko keeferankaako
amma onon ɓe maki mi ala on heferɗinde taw miɗo habbitaɗe enen eɗen sikkude amru takfir ko amrun sahlu min minande kala yi on tigi mushrik har noon sa landama wa billahi alayka ko ndun e shirku yiruɗa o a wolta si a yii ɓiɗɗo makko jiwo kadi mo faalaɗa dewgal a yahay ha tawamo wiyaɗa faala o ɓiɗɗo ko kanko woni waliyu jiwo on o huma dewgal ngal mushriku noona waliyu muslima tatanaqad fi nafsi lwaqt tahkumu alayhi bishirki wa tuqirru biwilayatihi gasira noon haɗon ko shirkade noon ko mushrikuna haray alaji kaari ko min hewti ka mon ɗo miɗo yijjiwo mon kaarijo miɗo faala yo resinanmo dewgal sunna e faridda alaji kaari jaɓa konngol ngol ɓe wowla wiya anani a weltori ari na sali ko ɓe shirka e ɓe wa kadalik kala waajaɗo ɗo ko neeɓi ɗo wirdade tijjani si o waajama ɗo ha o naati ka sunna o acciti wirdu tijjani few hay goto e men ala wi'ude mo ɗo kaari he kunta mushrika alayka bishahadataini cheikh usaymin ne ɓe maaki ka zadul ma'ad afwan ka sharhu zadil mustaqna ka sharhul mumtir ɓe maaki kala neɗɗo mo tawata o waɗi irtidat o yaltika islam ɓe maaki la tasihhu tawbatuhu illa bi islamihi ay an yantiqa bishahadataini ɗum no ka sharhu zadi lmustaqna libni uthaymin few ko ɗum ɗon anda e karamokoɓe fiqhuɓe tani goɗɗo si woni kefere kono wonatirta islam jama julɓe wona wowle shahadatain wowle enelle ɗo sen daari ene yimɓe sunna ɓen boyi men no jogino shirkuji tigi woɓɓe ko kañum tigi wonno karmo ko batin woɓɓe yahayno karmo ko batin woɓɓe waɗɗotono talki woɓɓe hirsanayno jinna e ko nandi e sifaɗin piiji kono ko hombo e meɗen ɗo ɓatun o faami wari o wi ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bal hanafiyankoɓɓen ɓe yaari wonde neɗɗo on mujarrad wowlugol makko ashahadataini si tawi ko woni wowlirde ɗum ko aadatan no wowiri noon la bi niyati dukhuli fi lislami la tasihhu tawbatuhu ɗumno ko mashakil muskilaji mo wonnan watte yiili e murano ahlu sunnati waljamaa yukaffiruna bila shakkin lakin yukaffiruna man kaffarahu llahu wa rasuluhu sa wowliri noon hoɓɓe go ennama o ko kala mo inde mo woni ka qur'ana e ka hadisaje ko ɓen ɗon tumɓe heferɗinta o waye ko kala mo dalil ka qur'ana e dalil ka sunna heferɗini ahli sunnati waljamaa ɓe heferɗina mo si tawi hawri ko julɗo faggiti bakkatu yuqimuna alhujjata alayhi joomi meɗen tigi o wi wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan kanko allahu jalla wa ala o wi hon o wi wama kana allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun idan wonugol an kala neɗɗo mo a yirali mbaadi sunna ko o mushrik indaka hada guluwun fi ddin hada laysa manhaji muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kala mo tawata anna sunna ankejo ko shirko o gasata sendindiren hakkunde sunna e bid'a sendindiren hakkunde tawhide e shirk wona bid'aji ɗin fof yaltinta ka islam wona bid'aji ɗin ɗum karmo ko ɓen tigi yewti fi ɓeeɗo ɓe tawata ko dambitiɓe ɓen e oɗo firqata tijjaniya ɓe jantanike en wonde aqaiduji maɓɓe ɗin ko aqaidun kufriya kono ɓe fecci ɓe pecce ɗiɗi sengo ka attayin ka toɗɗagol ɓe maaki mo tawata no fiɓi kañum finde nden himo jogiti ɗin findeji shirku ɗon o laabanama reedu o ɓoraki e muɗum
shurutu takfir mawani fo waɗanimo ka hani ɗon fa huwa yukaffaru bila shakkin. amma on neɗɗo mo tata ko o jahil ma neɗɗo mo tawata walam yunabbah e ko nandi sifa ɗin ɗon piiji ɓe maki ko be taw iqamatul hujja waɗa e makko ko ɓe iqamatul hujja waɗa e makko kono sa wowli ɓe ɓe ari ɓe wi men ɗo wonde tijjaniyankoɓe ko sunnayankoɓe ma ɓe wi'ime wonde no sella juulugol ɓawo wonɗo wo e maɓɓe yimɓe ɓen yo jaɓu nunɗude wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. jomi mi wi ngaygu yimɓe ta faw on haron kon nunɗude maɓɓe toñonɓe ta ɗum faw on ɗum nunɗe ko ɗum ɓannata on e goonga. Allah wi wa idha qultum fa'dilu wa bi ahdillahi awfu. si on wowla e nunɗe ɗum ɗo ko mushkila wallahi thumma wallahi sarahatan min mi wolna enen laɓe ɗon mi suuɗata en hay e hunde watte yili moƴƴa hiɗen jogiti manhaji goto laɓe ɗo wallahi thumma wallahi yeru leyɗi min kam yiiɗen fop e cahiɗe mi yiiɗen fop mara aytu mislahu min o minnali ala dey ko min mi yi'ali kala neɗɗo mo ala waare o tentina conci mushriki ɗum ko ɗo tum mi andi ɗum min nal dey ala kono yeru leyɗe kam mi yeyi ɗon e cahiɗe mi yeyi e muɗum ɗen mi yi'ali ɗum ɗo ko be watte yili ko wallahi ahli sunna heferɗinayi kono ko ala dawabit ko hoore laawi kalkin moƴƴa si a inni kaari kafir ayey ɗo hoɓɓe no innama he ɗandi ko a shirkowo ɗon bete no gasa no hayfi hawnaki ɓa so innima innugol kaari shirkay e kaari woni mushrik ɗi sertay kaari waɗay shirku e kaari woni mushrik ko yalti woni ka joni noon ayey goɗɗo no innama ɗo ɗandi an ko a mushrik ko a kafir mubasharatan o fewtama wowla ngol konngol ta ɗum ɗon fof sa inni moyne yahi ko ndu yiruɗa o shirku onama yalimo o anda mana la ilaha illallah a yalimo o anda shurutu la ilaha illallah o anda shurut ɗon no innete o anda nawaqidul islami o sendidira hakkude shirku kañum e tawhid mo sendidira ɗum ko be o yana e shirku ɗum ɗo tu yonayi ko goɗɗo yaltira ka islam sa wi'i goɗɗo mushrik mana a yaltinimo ka dina e misal ma aynimo kafir tawi a yaltinimo ka dina habbito ɗiɗo piiji goo qata'ata al alaqata baynahu wa bayna rabbil izzati wal jalal a wi'i on ɗon si o juuli allahu jaɓatta si o hoori allahu jaɓatta si o zakki allahu jaɓatta si tawi hawri o hajji allahu jaɓatta si o waɗi umra allahu faalaka si o jangi qur'ana allahu on faalaka si o jokki enɗan ko meere si o ɗoftike mawɓe makko ɓen o perde woni tam makko ɗiɗo fof si o waɗi ko ɗi meere kana ɗum firi ɗum firi allahu wi walaw ashraku la habita anhum ma kanu yamalun o wi walaqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin. idan kala mo wiwɗa o yalti islam haray ko ɗiɗo taw joɗɗinanɗamo goo ɗimmital muɗum ngel a arti a wi'i kadi ƴiƴam makko ɗan no dagi ko yo tuubine si o tuubali ko yo ware tammum ɗum jawdi makko ndin ɓaawo ɗum ɗon wadde e makko ndi hootay ka baytu malil muslimin ndi wonta e ganima nayaɓum ɗum kanko on ɗon neɗɗanke sonnajo makko on kañum si shirkata haray dewgal maɓɓe ngal ko ngal meere si o luttiɗon kanko sonnajo ka tigi tigi haray ko zinaɓe woni wadde si o maayi fure makko wona yo loote wona yo waɗe kasange wona yo o juule wona yo surre ka berɗe julɓe ɓe yawmal qiyama ko yiite jahannama o luttata wala geɓal aljanna he ngal ɗen ngal wowlay ngal ɗum ngal hani heɓude ko tiiɗi ka diina allahu si ngal wowla ka par ce que ɗum ɗo no hulɓini no hulɓini ko
wana noon angal heferɗingol kadi keefero no holɗini bila shakki si tawi fof tabiti ko be wonaka tummo fil wasat a feƴƴintinta a jasata raɓɓinɗinoɗa ɗum no ko manhajul khawarij no waɗi jogitiga ko wiyete takfirul musalsal gonga cheikh souleyman arrouhayli ka sharhu maɓɓe nawaqidul islam ko wiyete takfirul musalsal hada ma kaffara hada fa huwa kafir وذاك ما كفر هذا فهو كافر وذلك ما كفر ذاك فهو كافر وهؤلاء ما كفروا ذلك فهم كفار كجلو كوال كلام يفرنال كافر اودا كدي يفرنال ودا كافر اودا كدي يفرنال ودا كافر وني جوكور دون نون تورنو ها هewta ma antigi tukaffiru nafsaka parce que a yeferdindira non ha yeltito e ma sa en ne joni masala men mi yeferdinali kaari aw min ko mi kafir oɗo heferdinali lanko kefer oɗa heferdinali makko on ɗon ko kefer oɗa heferdinali tournoya ha hewtama naren karmo koɓɓen ɓe lurrali e heferɗingol hawariji ɓe lurri ka ɓe wadi e maɓɓe ɓe heferdina hawariji wona hafid ibne hajar el asqalani ɓe heferdina hawariji no woodi heferdinɓe hawariji kono heferdinɓe ɓen est ce que ɓe heferdini ɓeeɗa ɓen ɓe heferdinal est ce que ɓe heferdini ɓeeɗa ko si tawi hawri keferagu neɗɗo on o andi oɗo koko wiyete man lam yukaffir il mushrik aw shakka fi kufri aw sahaha madhabahu fa huwa kafir nawe moƴƴa sharhu ko cheikh fawzani sharhi ɗum kon e sharhu ko cheikh souleyman arrouhayli ɓe sharhi ko si tawi hawri neɗɗo on tabitiri bil kitabi wa sunna ko o mushrik dalilaji ɗi laaɓi pos a salike ange hoorema iqamatul hujja waɗama e ma a salike fa hina idin takfur par ce que a salike mo heferɗinde a salike heferɗinde mo tawata qur'ana e sunna heferɗiniɗo kono amma si tawi na ko henti ihtimalat no ton ma shubuhat no ton ma no woodi e shurutuji ko manki ma mawani'uji ko manki ɗon mo heferɗintama sabu ɗum ɗo ɗum ɗo ko hunde nde hande wattude yili e muɗum moƴƴa koko wiyete takfir mo tawata ko manhajul khawarij ɗum no lorri alamu on hande hattirde lorrugo so giwi guluwu al khawarij en daari guluwu shia arrawafida fi ahli beyt rasuli sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo kadi no lorri ko sabu fantingol maɓɓe e yimɓe suudu nelano alayhi salatu wassalam ɓe yehi ha ɓe inni ali woɓɓe maɓɓe inni ali ko kañum wonno annabajo on mana ko ali allahu imminno jibrilu yo ar e muɗum kono jibrilu ari tawi ali e nelaɗo on no nandi jibrilu falji yettini muhammad ali marnoɗo duuɓi jeɗɗi ko on ɗo wahyo arata e muɗum yo noddu yimɓe ɓen tawa kadi ko noddugol yimɓe e jinna tiɓa nelal ngal muhammad nelagal nelaɓɓen fof goto nelaɗo nelakawa ngal ɗon e teddude parce que goto kala e maɓɓe kana yubathu ila qawmihi khassa ka nelaɗo alayhi salatu wassalam allahu wi wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira kanko allahu jalla wa ala o wi qul ya ayuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jami'an wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahida allahu tigi nelaɗo on e teddude ka makko o habbike ha ɓe timmini duuɓi 4 ene ko onmo duuɓi jeɗɗiɗon o jonnata ngal ɗon nelal ciya ko feetude ko ɓen woni firqatul ghurabiya kamɓe ɓe inni bayna muhammadin alayhi salatu wassalam wa bayna aliyin ka bayna alghurabi walghurabi woɓe nandiri waccu sondu e sondu ko ɗum addi ha jibrilu falji yettini e muhammad kami si jibrilu falji jomi jibrilu kañum falje jomi jibrilu kañum yahay ha inna ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatama annabiyin o innali ma kana aliyun o wi wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul o innali wama aliyun illa rasul o wi muhammadun rasulullah o wiyali aliyun rasulullah si jibrilu falji awa jomi jibrilu faljata
ko on guluwu fantingol e ahlal bayt fawi ɓe kamɓe shi'a ha heɓi fedde e maɓɓe wi'unde wonde aliyun huwa l ilah ɓe wi ali ko kañum woni reweteɗo o alhafid ibni hajar no jantani en ɗum ka fathul bari ɓe arno ka dambugal juulirde ali ibni abi talib radiallahu anhu no ka juulirde ɓe dari ɓe wi aliyun huwa l ilah aliyun huwa l ilah hoɓɓe gonani ɗum ɓe noddi ali ibni abi talib ɓe wi ali heeɗi ko ɓe woni wolde ali ibni abi talib ɓe heeɗi ko ɓe wolta ko ɓe haɗi ɓe nden ñanden ɓe haɗiti ɓe huuti ɓimɓe nden ñanden ɓe arti kadi aliyun huwa l ilah aliyun huwa l ilah ali haɗi ɓe ɓe hooti ɓe artoyi ali makani ɓe si on accali wallahi mi sunniray o yiite ngel mi juɗay o ɓe wi ida azabtana binnari fa anta l ilah liannahu la yuadibu binnari illa rabbuha ɓe wi ali si tawi hawri a lettirime yiite ngen ara noon ɓurti jojjude ko an tigi woni reweteɗo elaɗo maki lettirta yiite ngen sina jomi magge dari firo ali ibni abi talib ɓe nangi ɓe ɓe dendagal maɓɓe ɓe juɗi ɓe ɗumno ko huluwu fawi ɓe ɗum wa nafsu shay'in si tawi en naari ko huluwu fawi ɓe kamɓe shi'a arrawafida wi'ugol wonde imamuɓe maɓɓe ɓen ɓe faljata ɓe yejjitata ali yejjitata faljata alhasan yejjitata faljata alhusain yejjitata faljata ha imamuje maɓɓe 11 ɓeɗo fo goto yejjitata goto faljata joni noon sa landike ɓe innaɓe ene adama o yejjituno ka o yejjitano ɓennete o yejjituno fanasiya walam najid lahu azma joni ali moƴƴi ɓuri adama si a wi'iɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yejjituno ko annon won hadise zulyadayni on ɓe jaɓamo few kamɓe ɓe wi nelaɗo alayhi salatu wassalam yejjitata mo wiwgol nelaɗo on julniɓe darɗe ɗiɗi ɓe yejjiti ɓe salmini ɗon ɓe yalti ka yaasi ɓe soɓɓindike hoore leggal o waye ɗum na gonga nelaɗo yejjitata few ko ɗum ɗo ko guluwu fawi ɓe ɗum ɓe yaari wonde ɓeɗo yejjitata ɓe faljata few nelaɗo noon no maaki alayhi salatu wassalam ko hadis ibni mas'ud ɓe maaki kullu bni adama khatta'un wa khayru lkhatta'ina attawabun joni si tawi hawri nelaɗon tigi alayhi salatu wassalam jomi mi wi afa llahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladina sadaqu wa ta'lama alkadibin na faljere ni faljere ka allahu wi afa llahu anka ko moƴƴere allahu yafanto goɗɗo faljere o wi liyaghfira allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ko mbowolnama nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɗum kamɓe shiya sa yehi ka abasa ɓe wiyete na nelaɗo o na wolede fi muɗum wallahu no teddini nelaɗo ha o innata nelaɗo o abasa wa tawalla martaba nelaɗo on no feƴƴi eno guluwu maɓɓe on kamɓe shi'a arrawafida ko sabu ɗum no fantingol maɓɓe e ahlal bayt fawi ɓe kamɓe shi'a arrawafida ha ɓe aaƴi wonde alqur'anu muharraf par ce que ɓe wi wonde ayeje arɗe ɗen fi wilayati ali woɗen noon fop ɓe ko ayeje ɗe tata sahaba ɓen ittiɗe nder to ko ɗum noon fawi ɓe ha ɓe heferɗini sahabaɓe ɗuɗuɓe ɓurɓe ɗuɗude sahaba ɓe sifa aboubacre en sifa omar en sifa ousmane en e sahaba e abou hurayra en ko nandi e maɓɓe ko sabu fantingol maɓɓe e ahlal bayt joni noon ahlusunnati waljamaa kamɓe hum fi lwasat bayna alchia alrawafida alghulat wa bayna annasibiya aljufat ɓeɗo ɓe tawata ko nasibiyankoɓɓen ɓen noon kadi koɓe firqa andiraɗo bugdu ahlil bayti ko andiraɓe añugol yimɓe suudu nelaɗo alayhi salatu wassalam la yuhibbunahum wala yuwalunahum ɓe yiɗaɓe few ahli sunna kamɓe hiɓe ka hakkunde yuhibbuna ahla bayti rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam
walakin la yujawizuna alhadda fi mahabbatihim wala fi muwalatihim ɓe yiɗi ɓe ɓe teddinayi ɓe ɓe mawninayi ɓe ahlusunnati waljamaa enen ɗum koko runuɗen ɗum en itti ɗum e nelaɗo alayhi salatu wassalam en itti ɗum e aboubacre en itti ɗum e omar nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ma kono udakkirukum llaha fi ahli beyti laaɓiji tati ko hadis zayd ibne arqam ko wasiye maɓɓe en yeɓatama ko ɗum waɗi aboubacre siddiq radiallahu anhu no ari ko sahihu lboukhari ñande goo ɓe yaltuno ka juulirde tawi alhasan ibni ali ibni abi talib no fijida e paykoy ɓe ɗetti alhasan ɓe rondi ka balɓe maɓɓe ɓe maaki bi abi wa ummi shabihun binnabiyi la shabihun bi aliyin ɓe wi wa aliyun yadhak ɓe ɗetti alhasan ɓe fawi ka balɓe maɓɓe ɗo ɓe fijiramo ɓe maaki mi pellet oɗo woni alhasan shabihun binnabi ko nelaɗo on o nandi e mum alayhi salatu wassalam la shabihun bi aliyin wala ali o nandi tawi ali no sera ɗon ali no jalde ay shiya no inna hadisi murtugol sahabaɓe no ko sahihul boukhari oɗo ala nder toon tawamo ɓe wiɗi murtugol sahabaɓe ko angal famugol maɓɓe manama kono ɗiɗo fof sella aboubacre siddiq radiallahu anhu ɓe maaki kamɓe aboubacre hadis on no ka boukhari ɓe maaki wallahi la qarabatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya an asila min qarabati ɓe maaki wallah siddiq ɓe maaki ɓengure nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓura yiɗede ka ayyomi tokko e muɗum edi ɓengure ande omar ibne alkhatabi radiallahu anhu kañum e ousmane ibni affan no jeeya e ko filla e maɓɓe si tawi hawri hiɓe waɗɗino mbaɗɗateri ɓe yi'i oɗo abbas ibne abdilmuttalib ammu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bappa nelaɗo on ɓe tippoton ka mbaɗɗateri maɓɓe ɓe tippoɓe wona ka leydi ha abbas feƴƴa ijlalan li ammi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam no fof ko mawningol teddina bappa nelaɗo alayhi salatu wassalam goɗɗo enama ɓe yiɗa ɓe nguure nelaɗo nela ono omar ibne alkhattabi ɓe fewtuno ñande goo abbas ɓe maaki wallahi la islamuka yawma aslamta ahabbu ilayya min islami alkhattabi law aslama ɓe maaki he kan abbas mi wondiri allah ñande silmuɗa silmande maɗa nden no yiɗa ka am ɓuri baben an khattabu si silmuno an ko silmuɗa ko no ɓuranimmi li anna islamaka ahabbu ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam min islami alkhattabi goɗɗo arayno ɓeɗo yiɗa ɓengure nelaɗo alayhi salatu wassalam omar daro jongoya ɓiɗɗo ali ibni abi talib ummu kulsum yani ko piiji ɗiɗi wonɗo shiya wi'i wonde omar ko mushrik ko kafir ali ibni abi talib de tiɓiɗɗo mum o ki omar ɓe wino e nowo ali faljata ɓe wi en ali yejjitata ɓe wi en ala marɗo gandal e nder sahabaɓɓe ha hewtiti ali joni si ali de tiɓiɗɗo mum okki shirkowo haray ko on ɗum ɗum firi piiji ndan shiya no tabintinani ali ɓe wi o faljata ɓe wi o yejjitata ɓe wi mo suusi reedu ɓuri sahabaɓɓen fuu ɓe gayni ɓe watti ɗon kadi mo mari gandal ɓuri ɓe fuu joni kanko marɗo ɗiɗo fo ɗe tiɓiɗɗo makko o kishirko e wi'i maɓɓe on to woni jawabu maɓɓe on fiye ɓe yaltingen e muskila on se ɓe wi ko tuqiya kadi haray mana muɗum awa ali huli umar haray cuucan reedu ngal tabitade par ce que ɓe yini mo suusi reedu ɓuri ɓe fo idan haray ɓeeɗo oɗo lorra maɓɓe ko lorra mo tawata himo tiiɗi e mofte ɗen hannde moƴƴa ko ɗum waɗi muskila shiya kamɓe ɓe ala masalaji ɗiɗi tati fayda memminande kala ko masalatul wilaya kamɓe ko ɗum woni ko ɓuri ɓe himmude kala nde memmini ɗon ko ɗon fuɗɗorto wilaya mo tata gaynino feƴƴude tilka ummatun qad halat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum haray huluwu tammo mo hattitenge muɗum jiyaɗo e lorruɗo mofte ɗen hannde ko huluwu sufiya fi salihin
ɓeɗo kadi fantingol maɓɓe kamɓe suufiyankoɓe e yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɗum ɗo no lorri moftede hande moƴƴa won noon kamɓe hiɓe faami wonde ko wiyete teddingol waliyajo e teddingol karamokojo ko si tawi hawri ha jonni mo yoga e haqqeji Allahu jalla wa ala si tawi a faabinorimo ko tatale ko Allahu tun hertori ɗum ɗon sen ngol nden faabinande nde yaruɗa ko si tawi a fiɓanimo himo andi ko wirni a fiɓanimo wonde kanko wasala mana wasala on o hewti ka hewteteɗon joni fiɓanamo wonde o dandoyte yawmal qiyamati iwtirtum ɓawo makko humoɗa e makko o dandoyte ñalande ɗarga nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fewtuno bappa maɓɓe Abbas ɓe maaki ya Abbas inni la ugni anka min Allahi shay'a min mi wawanoytama hay hunde yawmal qiyama si tawi a yeddi Allah ɓe gayni ɓe fewti Fatima az-Zahra bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ya Fatima ko pellet si tawi a yeddi Allahu azza wa jalla inni la ugni anki min Allahi shay'a ndaren moƴƴa andi ko ɗum karmakojo goo wi wo goɗɗo woni suufiyankeji wotuma haqqille ɗen boni ko si o jofiɗi few naata ɗo ndaren moƴƴa annabi nuhu alayhi salatu wassalam geɗaljo maɓɓe on Kan'an oɗo Kan'an o yedduno ka o sali ka annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓe wawannomo goɗɗunde lette ɗen arno oɗo ko ibnu nabiyin ibnu rasulin awalu rasulin ursila ila nnas kono ma agna anhu min Allahi shay'a lette ɗen arno halkimo sonnajo maɓɓe on Wa'ila nde o yedduno o sali Allahu azza wa jalla o wi en hun falam yughniya anhuma min Allahi shay'a oɗo ko sonnajo nelaɗo ni annabajo o yeddi annabajo on nafaali mo hay e hoore yehen annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam ben maɓɓe Azara ben maɓɓe yeddi sali annabi Ibrahima nafuno baabe muɗum ina fano ko wana noon annabi Lut sonnajo maɓɓe on o yedduno o sali annabi Lut nafuno mo ɓe nafaali Abu Talib e hoore muɗum oɗo ko waɗanno nelaɗo alayhi salatu wassalamu fof e aynugol ɓe fiyo ɓe wawu yottinde nelal ngal kono o salori jaɓude nelal ngal sabu piiji ɗiɗi o wi laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khayri adyani albariyati dina walawla almalamatu wa hadaru masabbatin la ra'aytani samhan bidhaka mubina o faamuno few dinu muhammad alayhi salatu wassalam khayrul adyan o wi ko haɗimo jaɓugol dina kanko piiji ɗiɗi ko khawful malama wa hadarul masabba ko kulol feleede e rentagol e yennede kono nelaɗo alayhi salatu wassalam tawno mo ka daɗɗude ko o waali ɗon ɓe maaki ya am qul la ilaha illa allah kalimatan ahajju laka biha inda allah bappa wi'e la ilaha illa llahu ka wonɗon e mayɗe ɗo si o wowligol konngol si mayɗon yawmal qiyamati mi daroyto mi jeeña allahu azza wa jalla ha o danda on lette kono Abu Talib maayi ala millati Abdulmuttalib ma o maayi ha gasi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ya am la astaghfiranna laka ma lam unha mi toranto on allahu yo yaafo on fodde mi haɗaka allahu tabaraka wa taala wi hon ma kana linnabi walladina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walaw kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه نارن ألو نفانو بكتابي كونكو بجيابي من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
joni ko honno goɗɗo innirtama min iwtir ɓaawo an jokkalam si a jaɓi komi wima ko ifal ma shi'ta wa qul ma shi'ta aro yawma alqiyamati fa anta amin dettanima ko waɗoyta ko nden ñande mi dandete na hay an tungoy ɓengure mane gal mi danday subhanallah ko mi geɗayne ni anda ko dey joni men no wi'i wonde likulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi mo wi goto kala nden ñande no mari fiyake ande yonayde mo nden ñande goto kala nden ñande ko hoore mum ma pitta ɗum si annabi adama maki nafsi nafsi annabi nuhu maki nafsi nafsi annabi ibrahima maki nafsi nafsi annabi musa maki nafsi nafsi annabi isa nafsu shay'in nelaɗo on tun susata immade nden ñande yaha toro allahu yo ar ɓeeɗa annabaɓe fof ɓe holli nafsi nafsi ko nde ñande goɗɗo arata innama warno minadoye kam yumaɗo arde nden haqqille meɗen nde moƴƴa tasko ɗe miijitoɗe ɓeeɗo fof nden ñanden ɓe wi nafsi nafsi honno kanko ardata nden ñande wenama warmayi aljanna momi fodunoma on heno muskila on ko ɗayne molanaɗe ɗayne molanaɗe si agol laali allahu azza wa jalla ko wi ko wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu aljazaa al awfa o golle maɗa ɗen nde nden ñande golle ko golluɗa kon ko ɗum si a dari keɗo e hoolorgol goɗɗo inna nden ñanden si a ari o nafoyte wallahi haray o ɗaynima elaɗon ko makani yumma men aichata radiallahu anha ɓe maki nokkeli tati ɓurɗi hulɓinade ɗum ɗon kamɓe tigi ɓe andi toyta ɓe nguure maɓɓe ɗon ko hoore maɓɓe ma piddata kamɓe no wiyaɓe ta hulu yiite mematama nde ɗereli ɗin no senne nde mandakke ɗen no walline golleji ɗin no peese e rewgol ka hoore sirat hoɓɓe no mari ɗayne ɗo innugol kala juulowo e juulirde nde ñande juulirde ɗe wonta avion ɗe aray ka hara satu sa'a ɗe nodda juulaynoɓɓen fof ɓe naata on sati ɓe diwa sirate on ɓe feƴƴoya allahu no wi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya joni ɓe wi ala mo rewata ɗon karmokoɓe ngo maaki ko keefeero tu woni rewata ɗon ɗon ko mubasharatan fi nnar woɓɓe goo wi wo hay heefere haɓɓen aray ɓe ƴawa ɓe morto na goɗɗo innama juulirde rondoytoma ma ceerno meɗen heɓoyay mimbar min nuurin mimbar min nuurin hara annabaɓe fof no lewi mimbar fi min nuurin ƴawa ɗon innawa haray kala jokkunoɗo lam halummu ilal janna wallahu lmustaan hay nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yoyay to rijal min ummatihi ɓe haynoɓe ɓen no arde fi yarugol ka weelu malaika ɓe no raɗade ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maka ummati riwayago ɓe maka ashabi kono ɓe yawiyata ɓe ɓe maki innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ɓe maka fasuhqan fasuhqan on ɗon ashabi karmokoɓe goo maaki wonde ashabi on ko mana lugawiya sifa ko nelaɗo alayhi salatu wassalam yewtuno kon fii oɗo neɗɗo zul khuwaysir nde sahabajo goo immini umar ibn al-khattabi makuno acce nelaɗo mi taƴa dande makko nde ɓe maaki o fiita yimɓe ɓen innu muhammad no warde sahabaɓe makko zul khuwaysir al-munafiq on ko sahabiyun shar'an sahabiyun lugatan ono ba shi'a haqqille maɓɓe ɗen no faaɗi ɓe ɗetti ɗum ɓe wi ko holli ko sahabaɓe murti joni noon sa landike ɓe ko ommo murti yoɓe addana yimɓe ɓe idan oɗo huluwu ɓeɗo sufiya ɗum ɗo no lorri moƴƴa ko ɗum waɗi si tawi a inniɓe o an a barkinorta goɗɗo haysi ko waliyade a torotako mo o mayino a faabinortamo o mayino a wangotako e kaburu makko a barkinorta leydi kaburu makko par ce que no woodi e maɓɓe ɗettay ɓe leyɗe kaburu goɗɗo ɓe yaaɓe hoyna e ndiyam ɓe ɗetta ɗon no ndiyam ɓe yaraɗan walla ɓe lootoɗan
ko nande sifa ɗin piiji ma argol irsaka kaburu makko ɗo ɗogo piiji hawni ayey moko baaɓe suufiyankoɓe molanaɓe e leyɗe heewɗe paaɓe jogii jimbeeji hiɓe waɗi kuruji iya fayda wiyeteɗon ko oɗoni karmokojo on almamijo on himo ka tummo hiɓe kudude himo memminaɗe o ama o sergita haa yon janngana kuɓɓen kadi watta ɗum e ɗum ko diina noon ka juulirde allahu yiɗon tappa jimbe yiɗon ama ko ɗum e diina noon diina honɗum he iblisu alayhi lana laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal saddahum ani sabil nono hawni idan ɓeeɗo tato guluwul khawarij fi takfiri lmuslimin guluwu rawafida fi ahli bayt rasuli sallllahu alayhi wa sallam guluwu sufiya fi salihin ɓeeɗo fantinande maɓɓe ɗen no lorri mofte ɗen hattirde lorruɓe haray ko wasiyodirten ko wakkiloɗen janngen diina meɗen kam si en janngali kaɗo diina wallahi en wonay huɗo ɗatal sen janngali ka diina en wonay huɗo ɗatal hiɗe wuuri e zaman hannde mo tawata ko zamanun mali'un bi fitani shubuhati wa shahwat zaman heewde taw fitnaji shubuhaji shiyanu sakitirde shubuhaji mum feere khawariji shubuhaji muɗum feere sufiya shubuhaji muɗum feere e ko nandi e sifa ɗin feddiji ihwanul muslimin e ko nandi e sifa maɓɓe si tawi an neɗɗo a janngali a wawata faamude ɗum cheikhul islam ibn taymiyya ɓe maaki fabil ilmi tutraku shubuhati fabisabri tutraku shahwat ɓe maaki ko gandal ngal wawata selirde ko wiyete kon shubuhaji ɗi sala gandal wawata haɗi faamude a wawata ko be gandal joomi meɗen samma al ilma furqanan o wi ya ayuha alladina amanu in tattaqu llaha yaj'al lakum furqanan cheikh abdourahman nasiru saadi ɓe maaki ilman tufarriquna bihi bayna alhaqi walbatil si en janngali haraya ka seede meɗen par ce que ɓe inni alcheytanu yal'abu biljahili ka la'bi lgulami bilkura wono pay ko ndettirta noon balorre o fijira kum ko noon iblisa fijirirta neɗɗo majjuɗo wiiɗo rewa yallah pay kum ko nde wonde ko ñaamal ngal o suwirta balorre nde nde wonde waɗa nanal ngal nde wonde o jogora o willora ñaamo ngon nde wonde o willora nano ngon nde wonde o dampane nde yaaka maadi nde yarta nde wonde o joɗɗinande ka hoore nde wonde o deppande ka leydi o jooɗo hoore mayo ɓe wi iblisu alayhi lana ko ni o fijirirta neɗɗo majjuɗo wiwɗo rewa allah kono noon ko wi'uɗen en naatay e muɗum tawa en janngali wo en waɗay gollen hara en jannganali wo ko diina allahu ka mi annda si fiika tedduka meɗen si tawi fiika jaaso ɓa hay gooto e men suusata ɗo soodugol ɗo machine ji couture ma broderie o naadaɗi ɗo e nder magasin wu o wiya ko o ñowowo ha hande o ekkitaki ɗum ɓay mo andi o memayɗi tun o yaaka fetere yimɓe gadda ɗon basin ji maɓɓe ɗi ɓe soodi million ji bagiji maɓɓe sattuɗi prix seekaɗi nga wataɗi hay ñowtude aya hay ka neɗɗum ɗum ɗo goto ne wattaɗi ha gombo suusi wadde ɗum hay goto gombo suusi udditude ɗo garage ka moto watte maka auto maka vélo watte tawa ha hande o yaha tun o hibbito nebbam ɓalejan o ara o ɗaɓɓa clé o yo jooɗo goɗɗo jonnama ɗon motoru makko heyru ya montundu ɗetta guidon on natta ka pine ɓaawo aya hay ka prison ɗum ɗo ko pellet sikke ala hen ɗiɗo fof hiɗen jaɓi e watta ko fii honɗum diina allahu kan juulen immoɗa hajjen immoɗa zakken immoɗa kono a janngata ko ɗum faalɗen en ka diina men ɗon ha diina hottagol ni ko diina gandal ko be jannga oɗo zaman wallahi oɗo zaman si en janngali eɓi balla par ce que ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki hadis anas wonɗo ka sahihul boukhari ɓe maki no jeeya min asharati saa alamadeji dargal kathratul jahli wa qillatul ilmi ɗuɗugol majjere nden fanɗugol ganda ko ɓe janngin ono eɗen sali duɗe no uddita nokkeli ɗin fop argol jooɗo ɗon jannga jama wakkilaki ɓe tultata luumo non dey luumo hay ɓengu maɓɓe jibi ngande ɓe yahay luumo ɓe tultata luumo few ha
haysi ko veloru ɓe wakkili dampude ɓe yaha kono duɗal abadan yata haysi yeyi rewtata mi annda ko jokkude sakkitoren ɗo qissa neɗɗo gooto mo imamu zahabiyu ɓe janti fi muɗum ko siyaru alamin nubala neɗɗo iwnoɗo andalus Espagne o seppiri koyɗe makko ɗen o waɗɗaki haynde wotere o seppiri koyɗe makko ɗen ha o hewti Iraq 5000 kilo terlen ɗon tawi ko honɗum nabi mum li yahuda al ilma an il imami ahmad koyɗe ɗen o seppiri gila Espagne ha o hewti Iraq ɓe wiɓa o hewti kadi tawi ko zamanul mihna hari imam ahmad ɓe yaltinama ka kaso kono ɓe haɗa jannugol o ari o landi ha o yi'i suudu imamu ahmad ndun o hewti ka maɓɓe o salmini ɓe salmiti o andinni e maɓɓe o humpiti ɓe wonde ko o seppuɗo gila andalus ha Irak fi ɗaɓɓugol gandal imam ahmad ɓe maki a hawrodiri e zamanul mehna mini miɗo haɗa jannugol ndaren noon ko hawni ko ɓe wi gorko o wi imam ahmad ene imam tawsino yona ñande wo ñande mi ɓorno coñci seekiiɗi tuunuɗi mi araka dambugal moɗon mi wiya ko torotoɗo lillahi wa fillah uddi ton dambugal ngal jannollan hadis e hadisaje ɗiɗi mi hoota imam ahmad mi maki ɗum nde lamani aɗa wawi arde kono ñande o ɓorno coñci tuunɗi wawa torotoɗo fi sabilillah imam ahmad ɓoyla bafal ngal ɓe janna mo ɗo yoga e hadisaje o hoota ɓaɓe wiye mihna on kamɓe imam ahmad tawi si neɗɗo on ari ka majlis maɓɓe ɓe joɗɗinay mo takko maɓɓe ɓe maka mithlu hada yahiqu fihi ismu talibul ilmi ismu talibul ilmi ɓe maki sifa oɗo ko ɓe wiyete tullabul ilmi ndaren goɗɗo no seppa gila andalus Espagne ha Irak fi ɗaɓɓugol gandal pelletle andalus kadi no marno karmokoɓe molnaɓe kono enen no iwgol ka suuduma ara ka juulirde ɗetta gandal a wakkilaki hay sa ɗetti a rewtata woɓɓe no ɗo si ɓe yehi darsu kikiɗe jemma ɓe wiide pay koye rewte pay koye jooɗo kamɓe ɓe yaltina kaye on ka makiti ɗo soduno hunde kaari mi yoɓi wali hunde kaari paasi ɗin gila Konakiri ha ɗo hunde kaari mi yeeyi hunde kaari mi heɓi tono hunde kaari kamɓe ko ɗum ɗon ɓe rewto jemma ɓenna noon pay koye rewte na mere pay koye kadi rewto fodde ben maɓɓe no darde o huccay tum ɓe hucca o yu naw noon mi wi ɓe ɓeyda kadi ñande wala ɗo bo ɓe rewta o holliɓe ɗayne alhasanu inda al auladi ma faalahu l abu pay koye ko andi ko moƴƴi koko ben maɓɓe waɗi ko sa ɗetti qur'ana a fonti ɓe ɗetta ɓe fonta sa ɗetti deftere a fonti ɓe ɗetta ɓe fonta ono sa ɗaɓɓi kaye wala jooɗike a wiɓe onon fonte ɓe fontay ko hiɗa ɗon a yahay tum ɓe yaha no wakkiloɗen jangi sin jangali ka dina meɗen wallahi hada en heɓi tana molanaɗe هذا وبالله التوفيق فما كان فيه من صواب فمن الله وحده ما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برأ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal